deyam monene yo kori badomo deyan no welalam gitoy koy no welalam chonchi din no welalam mose den no welalam deyan no yidilang dungo de ma ka becce nana kori badomo Kalau ni awani akile na jori ka parce que siko fa 1998 no ngi jitali on 98 ko ma du jelu mi ngar la mari 3 ans yette jallo bona yettaɓe jallo bona ka jamagine on bona jamagine bona few si gonga foti e ngo fewoɓe hulata lugol gonga seydi bari bona yettaɓe jallo bona yettaɓe soɓe bona yettaɓe kante bona e dumbuya en bona yettaɓe kuyate bona ka. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Guinée à la musique. Et ça se passe sur ma Guinée avant tout. Et aujourd'hui, on a comme invité, c'est un grand frère, c'est un papa, c'est l'ami de tout le monde. Disons, il s'agit de Pathé Moloko, un artiste que vous connaissiez déjà, qui est confortablement assis devant vous. Et aujourd'hui, il va nous parler de sa carrière, de ses projets. Il va nous parler de beaucoup de choses lui concernant. Et surtout, avant de continuer cette émission, je vous prie de vous abonner sur la page et surtout beaucoup de likes, beaucoup de commentaires pour ne rien rater. Et tonton Pathé Moloko on jaram. Jaram. Nala ton. Idong ejam. Janto. Alhamdulillah. No aife. Seda. Golle de. Mene ejam. Sina woni turu re ha awagasi. Kono hawri ha. Hande de hawri. Oui. Awa golle de no yade seda. Yettude Allah. Ɗon wawi yewtude wonɓe suivre ɓen ka page andintingolɓe ko mboni Pathé Moloko. Ok, min ko Pathé Moloko mi wiyete. No andirɗon noon komi jaatigiɓe journaliste on fou kala journaliste ije so noddilam yahay so wimo arde kadi min bisimilla par ce que marsata e ɓaawa journaliste média on ko patron. Merci beaucoup pour ça. Et tonton Pathé Moloko ɗon wawi yewtude ko honde tuma fuɗɗiɗon yimugol neeɓi wona année on mbo ɗo manitino seeɗa année on mbo 1998 wow. Mi fuɗɗi mi yaltini album premier album gimol ngol kam feɗum noon tigi taw ton on tawru mawɓe mon ɓen ka baabe a yimari nene a yimari kono kottirawo an no ton on addilan yiminilan piiridi e mawɓe ɓen ha mawɓe ɓen inni de a yimata min ni aw kono on ɗon o fooli ɓe kono woni oui ɗum noon ko giba hitande on de mi mandaki ɗum donc ari ɗon fanni ka fuɗɗi ɗon ari miɗo janngude l'école on ƴawdu e mum simi faami d'accord wiɗon ko 1998 yalti noon premier album on o ɗon ari kon noynete o wiyete ɓadomo ko songo mbo attino ɗon yimmugol on tan ɗo kon ɗon sommo attino ɗon on yaltinde kon adi yalti ɗon manditimo nini on song ɗo wayemo waɗande a capella ko golle an waɗe men nana men dal woynanene eya deyam monene yo kori badomo deyan no welalam gitoy koy no welalam chonchi din no welalam mose den no welalam deyan no yidilang dungo de ma ka becce nana kori badomo Kalau ni awani akile na jori ka parce que siko fa 1998 no ngi jitali on 98 ko ma du jelu mi ngar la mari 3 ans ok mi ngar la mari 3 ans oui donc ari ngi jitalu non ni jitata c'est ça e akile de na jodi woni ko duwa sina du ngare on mari mi jandi seeda e ka parce que mi wawi yaade ngari a fuɗɗi ke wawde awa probléme ala e yewte seeɗa on album mon ɗon hari no marno combien de titre 8 ɗin ɗon fof ɗi marsuno on tuma noon hari youtube ala ka concept har youtube ala radio kadi ko goto pet har ko rtg e rks ɗum fof koye nokku ngoto ni bologin kono no waɗireno ɗon fi waɗugol ko si a yehi jeejaɓe yoɓaɓe ɓe waɗane publicité way ɓe waɗa koɓe faala o kadi
Ah. Donc ko kamɓe andi on no wonno gérirde ton. Oui. Ok, kono non wono wonno ɗo yeeyirde Hari ministre fana o ko animateur jo ministre on ɗo. Ok, hari o wonali présentateur ɗuman. Non. Hari o animateur o. D'accord. Ko min e makko e jawwaade jooɗoto e tabal gotal. Ok. Min fija ɗon min jala ɗon ñallal ngal fof. Ko fanasuma. D'accord. Mon excellence. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et quand on voit des noms fino hier on disait des gens parce qu'à ce moment ngari na YouTube on tuma non Marseille. Ok. On tuma hari Marseille honno marsirta. Sa mo ini njulaɓe no jooɗi Madina producteur ɓe duplique yay CD ɓe duplique cassette non faydade CD yaltare ko cassette ko cassette oui. Donc non ɗumano ɗon ɓe yeyata ɓe yeyayno liji to si ɓe yeeyi laɓe 1000 ɓe yeeyi dalaba 1000 ɓe yeeyi mamo 1000 ɓe yeeyi kankan fo 1000 aray marché oui c'est oui. Ok e joni noon fewndo on tan ɗon e nini ko honɗum ɓuuri on e waɗangole rentabilité non fewndo ɗo ka aɗa noon weeti ɗo ko ɗo ɓuuri par ce que morceau goto no wawi jonnude ma visibilité ɓuuri on visibilité ɗon noon jonnata on mbuuɗi kadi jonnama mbuuɗi seeɗa ko ɓe anni yo. Ok.